Hadirin berbahagia. Yang ditunggu-tunggu sama Aki sekarang sudah berjumur. Yang dianti-anti sama Aki sekarang sudah syuting. Aki merasa bahagia. Tawis bahagia Aki di sini. Aki pun tidak sendiri, ditemani sama si Bebe, sama Mai, Hani, everybody for urang kami wae Neng Rema Hana Abo Aku percaya kamu bila
Thank you.